Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For Aquabashonko and from Musapre is a machibre and shed too much GH. So now Munia Banana Obusu Mete a training issues and a eba sumo. And we for my Ghana dear and we and some at Dawson at Debia Dano and some for a unity our on my moon. Now and a day a dance so a shonko pa say baby a some no every bananka and tie and some be say ever a yes happy I want to name pay actually. Honorable Kennedy Agyapong MP for Ascent Central. But in some be abetu judges and in seminal and no and a is a Ghana for epino and what a drum. Now, according to a honorable no and a soft opinion, only before our GDP aka sembi acheno. Now, some quani di for no akacheno, nam swam and kono, send no si fati and kawani be NDC. I want to dear what thou soon dian to qua any si capel or some more diat as a one day be alpha bogania swine. Ibien we bet me for the feature qua that's one you elnia ocean and ma or no while brain was say I'm our bottle amata say dear Christopher a yebi I won't friend a dry fasting no what in watching their war yebi a free sabre way I go see the 7th of January linear and a year a dia they or no only for a woman and you saw a man as so at be now according to honorable no the for no ask more catcher no and say a young woman we are saying no and for 2 and more eddie etia your man penny our year incumbent president said the president elect Edma 2021 to 2024. Now what Trema was say the prophet no ekachen say whom we are so say be anyone a year president ewo a year 7th inauguration 7 January inauguration na yeah be yeah ayi the man ye man peni na ekufado e de atena na dwa no eso e bi o ma na atoa de dwumedie so na se no hu nyama no wo kire ma se ebi mu eche dwan te se bi etu anamon e wo ho mafa wo ede princess abre no e maso da na ebebe mu krampa da no bebe mu krampa nipa na ye de be si egua no so wo petua edwuma so no wo no ye be yi na firo a ye be ye oguo e de ama ye man peni na ekufado na no e wo no Honorable Kennedy Agyapong who said that be assemble there say no what now we dey what here free no you be ogini dinti obegina na tesma bompaye dinti no waka e dey ache MPP members any Ghana phone as will be also for no nji be na tese fast no yenye no e wo enibre so say na be ya ye man peni na Akufo Addo ye betimi agene nkwa e di esu no wetimi ebu amemmo no e de na owuo de before ebotaye e wonwo e de ma no nti ye hya se na ye fa enra empaibomu ene akomkire emu se no nso ye bisabre now when betu John Ghana focus say hey asem way ye libre semo because mbeka ya free declaration call so free EC akache ata se ye hye ye nyuma so biem no ye Captain Smart awada Angel FM no what I can be say wo mampeni 7 January ko fa bo mutim post wo mbeku ni de keka won ni ti na tata assembly ona ba be si subiem na ya ko ye ni blessem se sana ye ebi mu ebota ye da omini so mo pe e de ma mampeni na na se de na de bi oni ti sa ko na ti a adenti ana mampeni a wo maimu no mududu no atu aba e de ma ne so mbe so wontina so no mbu mai wo bi be pese wo be kunu e de fi atasifasa so na no fa ko mu sanka ye papa mu ene ke se ke ye nsom na se wo ye nsom na tase wo bi si da bi endengu dia na tase akoye nsempi nte wo benya sa na mo bi e betu nya hu mafem kwa sa hu mi ye bompa ye kra wonamini sa hu ba bo so bo mu entum e wo ye mampeni akache na na mu so wo kon wo ba no those already in so ni security na nam da so say akoba ni say owo abemu de owo de no bia atem de ni nti be ehu be hia pa say wo meta security around ye mampeni na cha say ye de keka koi embemu sa emfa ma wo mai emma ne enyo wo ye ne e wo ma na so ni niam no Ghana fo bi enso ehu ne say ye hu keke na ba MPP for emu adas wo mu edina so e de akasa because wo me say anamo wo mutu ye
a wo mo kwan mo fa so edi nya aba no artist wo mo edi manipulate easy ema no ka aba no edi mo no enye kwan pa so na NDC for so we the biggest opposition so entra sinye kom nye high si e beju mo aba edi from sem enu tu wo so mo sha se a wo mo de nibre etu anamo edi etia easy declaration no enu anama wo so mani abda sitia de wo mo de akoshe owu artist wo mo de empire na enimu santi no kra no wo mo fa no kra no ena be bi eda ade eda se enda pefe wo mo bi mu na pefe na tese wo Ghana fo wo bi ewu mu bi na asem no ye pe de basibra ni enyan se ye de wan wo bi enu wo pe obi owu na se papa mu a enka wo bi enka sa ye no kwan tene so en mo ye ya enko bi en complain fa oniti ehu abehwe wo mu efa aba no se na NDC fo nya bra wo mo so enka se one more flag bearer, former president John Dramani Mahama, and a more presidential elect. Then Unti so I can't make to say on the 7th of January during the inauguration. Almost all the man believe about no say inaugurating and no idea who are. Go so one more for you for go. And the Wunya say your pop more mind but see a cassette woman believe ye more to go. There was a four Senna and seven no aqua be a say a honorable air canon ya drink the echo idea. Ya you na hu ma femu nyema bi se ko no se no se na nim honorable si fa se wono de wonyi ya asofo ne wo man keka di na te se na sofo de di fo be ka se bi a che no agye di na mi nti wadi na so se wo ye fast na te se na mi abro ri to just obi a any fast ni bi se be no pressa ana se ye hu se de bi mu so ka se ye hu na aba NDP fo mu na nti wo mo ebe kwa edina so abotu ogu ni ne mu no wo so awa konya so be che matwe e de afa oni ti boboti a na fa sumye awe comment section ho na de mu so no share video we on all social media platform na follow TumaGH awe Instagram and your Twitter handles at TumaGH _ Facebook also TumaGH na ama ogusu a eni de na dwuko so ya say ama de adwuje Abraham mama Juliet Loan Master any ebiem so no ye ni true friend for one more any boy at chidom ama ye de adwumaje Abraham na me adwuma be be sai edi ehia be makramo. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura